So karon guys, padulong na ta dito sa suba sa Camansi Toril, Davao City. So nagbaktas ta, padulong ta dito daghan tag malabyan nga nindot nga mga matan-awan na to. So sa dili pa kaayo kabalo mo lakaw aning bangilid pagdalang lang mog sungkod. So ang giingon sa ako nga tips diyan, akong tips sa inyo guys, mga tahuran jud mo sa inyong malabuyan kung dili gani mo tubag ang inyong ingnan og baing udto maing hapon dili na ingon nato, bitaw joke lang oy mga tahuran ta kay dili man ni ato ang lugar. Then ang ako ba jud isa ka tips pa jud, dapat kung nagdala mo og mga basura og dito mo mangaon bitbito sa ninyo kay maluoy to sa mother nature. Oy untouchable ba yan ni diri nagsamok-samok to sa di po nato kalimtan atong payong kay unsa na nato skincare ani. So naabot na jud pa sa suba, mao ni siya ang suba sa Camansi Toril, Davao City. First time na ko naligo og suba jud. Gimingaw ko atong bata pa kung taga-adlaw jud ko sa suba. Batang suba jud ko nga pagkatawo mo nang lipay kay kung nakita akong suba diri sa Davao City. Oy naara man daid ni. Tugnaw kayo. Gusto mo maligo sa sapa? Ano lang mo sa barangay Camansi. Libre maligo. Ayos kayo. So guys, nahuman nami og ligo sa suba, perti jud niyang tugnawa og di jud mi magpahapon kay hadlok lagi nga na ay bahaon niya. Bantayan jud nato nga kana ganing na medyo kaulanon na, medyo dagom-dagom, muuli jud ta. Og on the way gani daghan kay mig nalabyan nga mga prutas diri, so irespeto lang pud nato ang mga tag-iya aning mga prutasan no, igo ra pud ta malabay, di pud ta manguha aning mga kakao. Dayon bantayan pud nato basin season sa durian, basin mahulugan tas mga durian simbako lang kay daghan po kay durian diri nga among nalabyan. Di lang pud ta mangawat kay bad bayo no. So mao to siya na nanguli nami kay gigutom nami pag-ayo sa sunod magdala na migbaon padulong diri. Ops, time sa. So nangita ba mo og venue og asa dapit ang catering service nga lami kay tanan diri sa Davao City? Bisitaha ang Better Bite Barbecue House sa Bayabas Toril, Davao City. Naga-cater sila og naapod sila venue para sa kasal, bunyag, unsa pa mang event dira. Walay pabor-pabor lami jud ilang pagkaon. Barato ra pud siya. Bisitahan ninyo ang page Better Bite Barbecue House, Bayabas Toril, Davao City. Maura to siya guys. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed the video. Ayaw mo kalimot sa pag-pray always. Bye!